to ahin sei chu common enemy khat in event echi common enemy ji chun village volunteer na sata training ke bolin garsa dengan home win SoO group moment ek sikala mistrust pa hi ipg aham enemy chu la jingin garsa du la jingin helai chu thing in ki sei le ground a kom lo jen ka donbut thei poye aninga ka khai poye aya example a ke het chana chu gam gi phai hele cycle hele kang wai chu aki tho thei win official a sei ding chu la hipon a phai ta chu khe den aninga ka ground thu wang chu ka hen chu was ne ngai dam yeng wo comment ka bol thei poye ai le dok pu aronin chip chu na donbut thei dam ka ki za ale kan donbut thei di ya ki za thei ta okay trust deficit hi isei ji win na ahin ichi hi isei chanwa boiding in ka gele azi chu khatum lawa khadi thei jong hi thei de lo hi chi ahin hichilaya galhung ki patna chu thal nei titale athing no thal nei hi ajo dokin na sei bonga SoO group ho chu gala pangthe ding pangthe lo ti pa chu ground room nan te izong la kyo specific aga sei ding a chu aknf wang chu tu ni chan ge a hi hoi lai mun operation area lo phum ta lo wa hi tu ni chan ge pan ka lo ham ka ti hin hi che hin athinga sei ding in mun zo se akium thei di poi I phat zo na chan chan akiumin tu ni chan ai village volunteer ho to thing noi ki ka hi ke ho na ki ka hin chan ge bi ki het hil na hi tu ni chan ge ka hi lain specific o ma he lawang chun ki chi I chu ipg ham iti ham ti ki ti na hi la chun don budding chu nom ding a hin specific hi lo zia chu ki boina ka to kha lo zin chi chu iki boina u ipi ham zo chena sei thei wa hele ke pa me ke ta jong tu nai cha chun front line na ka chi in ke pam ta khat chu front line na organization ti tau tin thum le li lang hi duty po sa chu khom ba nang chu chi ke khu chi ti ta lawa hi common enemy kha nei je wa chu hi chi ke ba lo na party pa chu chom ko ai ven front line na chu ding khom ven le nau te kha da sei chu ka ke pa ta ga chu he o gal ma sang chun iki ki mu to le ki kap to le ding ai ki he ji chu ai mi chi ki wang chun a party chom operation area ki boi pi hin tu hin chi chu ki boi pi ta pon lung khat ta na ke pong ngai ti chu chi hi kang pok pi langa front line ka visit na sei khat hin chi ki pa men to thudoh ki dei hi leng phana sei dinga chu kukin pi ma kai na no ya UTV ana siam wa UTV ho long hata hung strong do ole to a hi UTV hi itiam suppress ki bol da na hi da na ja se lang context ang chu ki dok tham king nong chu ka gelin na ichipa hi doctor selin na sei ke la kai ground compound silang pa ka head point ticket chi ko ham do thei ding khat teng le do diu hitan te chu ta teng le ke pam ta ga chu jo a question aronin rising day ni chu please hin sei pu aronin rising day ni chun please go ahead buffer zone rising day ni chun buffer zone rising day ni chun buffer zone he ipidin mun hijongleh protect ki boarding koi hijongleh hi chi hin suke no ma chu ka ki din te pe diu ka ki tham pi diu he isi ding chun ki go na akin ne ye ti pa chu mi pi na lung mong le jeng ki pa men na ya chu tu a the whole concept of buffer zone he chi ja hi manipur hi separate a hitai ti hi even national and international community in a het na khan hen chi buffer zone hi tu hin su be ding ti hi mai lai ho concept he aji chu national media jong ka ha pon national media jong ka ha kinil now chu the whole the buffer zone is not at all there in Manipur ti hi mai lai na ha se na hin ken ka se chu buffer zone is there buffer zone chu kichi tanomen ti buffer zone ji a chu ko complete separation ka hi ve chi a chu ko dinga separate administration chu allo thailo ti ha ta ki se hin icha chu to central government and state government jong le buffer zone hi la do ding ti hi alungai to hin hi chi a hi nang in rising day na sei to na hi
what are the steps you will be taking if the whole intention of taking away this buffer zone? Okay. Hi nam lamkai khat hina chu nam thalengai seu hin ahin o inam sungwa hin organization chum imove mundang trisan pulang ken ka command thei poi kangpupi district a chu azo ana sei bangin hoilai front line yong ichia hile yele nom jongle itapanga ki gele tai to ai kiare nom jongle ki pangkho me tai area chum khat volunteer jongle ki pangkho me tai aki ki ngai lue kangpupi district ahin ka ahin tu rising denia ka sei banga chun ipuna nu chu tunia gal kipat tila chu him la thal isang ya ine wam kum khat chi zo wa isang ya ki gut nai ne om ti ki koi sanu ngai thing no song agal sa denga mi pin thing no ki ne piu hin tu ni san ya thal ine pu ve ti wa la chu koi chu ki ne pi dio ham ka we ka ti nai poi ti jong le thelom lo ai la gam ki hu zo lo hin buffer zone pa hi ti boundary hai tai tu ne a hi buffer zone nong hu zo lo wa la sa demand utin ut demand nong le hen government on hoila iting ai ke opi di ham only when it is inevitable allo thailo amon jong upai dang nei lo ting labo separate administration imu di hin theitim mana new sa ha sei mana rally tam chi mana muting aka gel lo I hu zo wa mail yo lut thaila I thawa solution no pi song thaile lai koi ting la da cham lo wa solution a bol di ya ka sei ki buffer zone pa hi Kukiland isi muya hi poi gal jawa tu central government in gal hi iti le kasu dem mete ai ka wa buffer zone an koi hi iti buffer zone hi dunia hi anu phan wa khan la do ki dingali pan diu salam ping no yan la SoO ki man la ground rule man la pium jong le SoO group ki han ipan ngam lo wali PSA demand diu ham ya chu redia ki ti ne so lesit ta katia hi poi ahin ki pat sang wing ki go na ki nehin ka sei bangin area dang front line jo yang ti chun pangu hitin igam sungwa chu min in isum na ding IP bol da da mailen jong IP bo center government IP policy bol da da ahin mail lut thei le lai tha peace lai tha buffer zone to protect while atta in la da chum lo ese ding ya tu chu ki sei hin hi a tu ken ka chang se a ki tu magic ka bola na ding ti nai poi ipuna wa ipan zo na diu pa ki sei la ju thang mat kan lo me panas au le ole le buffer zone hi technical hin mail on politicize ball go do hin mail ho hin buffer zone to recognize a ball no lo a ball wa hin le mani pu sa ke tai ti nen amo recognize ball lo technical to India sungai mu hin buffer zone is central forces in a man hin hilai to government of India chun ada ha lo de hi ho chun he le buffer zone ho lang gam kai sunga cho likom khale ta defend bowling ai mo hin alanga chu akithoi ti yong le sei thei ai wanga chu buffer zone to government of India and central force are maintainable pa chu mail hong lu sa loading alanga aku ke ong alanga lu sa loading ti na hin hi chu tho de hi ai le buffer zone to on one level technical as government of India to a citizen to adingan loading maintain hin ahin mail on politicizable pau cham ho thu hin e holding ayong chu significant hin to a boundaries ki kaya hitai a boundary buffer zone nyong hu khet khil lo le district boundary dum zia che hin e holding a chu till hi igan thei le yong le positive silver lining in the dark clouds ji uma hi even while ki mu hi to chu aki khan chu ki tai me le te chun te ka khadinga analogy khadinga nu pani divorce hitan ai banga chu western langa ho aki khan yo pha jong le
anu mai nu ham apasal pa hamen divorce certificate chu consent appeal le legal chu divorce che la thei lo hin to ayong he ho hi ki khanu ta ai wa legal certificate mun dinga chu center in adjudicated balding a khon na le chun e hon iki khan ta we ti pau chu legalize na dinga chu mail lo chun ipidiu I demand pa oppose a ball lo wa hi le cham na chu ding chibap chu hi na hi chia chu aki khan chu ki ta legal certificate hi nga o hi to ai a legal certificate hi form hong dam e ho de chu UT hi UT tai lo chu ho ding option na lo hi lam kana atua chu a center chun UT penom the we le bai ta ball lo na ding chu a mail ho ang chu Pakistan ho an hela wang chun JNK banga chu overnight a ball jeng de win Indian citizen ma ma hi chia chu bai ta ball the lo hi chu het the mo ngai atua chu government ding ang chu bai ha e ho ding a chu la ha pen a ji chu gan thei pen ho hi victims hi alang khana chu la victim hi lo now chu thing a sei ding a I hat mo ji jongu ai chu minority hi win I hat mo na de sat now chu a state government to ikina ji ai la tu chu a divorce certificate inga ka wa chu iti chan lu dam ti chu ko na sei thei da a sei na ji yong do hi prophesy ball thei na thu poi ho lam kai ho gao lang them hon het ol wang khe pon a ground na dinga chu central government and adjudicate a ball ni le bo chun materialized ding a hin chika chu ho isu chu hin na diwa chu ithi lo ngai hin ithi lo na diwa chu hin no ngai hin na diwa chu ikito diu I demano chu persuable diu persistable diu tai lo chu e ho dinga chu kindang lo hi to chu a central forces chun buffer zone to maintain a ball tai tai di hi is a community ni kina hin e hon chi ta win tiang le chi lo di wa hi hilanga chun chi chun kinop sau te ti na he pon e ho dinga chu ground reality buffer zone chu center to center chun la alang lang pan pin nei lo a chu community ni ke tha to lo dinga chu pan la ding chu lo thei lo hin a ball di hin e ho yo chun leakage ma hong lu do la chun ki defend you chu volunteer ho right hin a hong lu be la chun la koi SoO lo chu ground IP chat chu ke pon pulal ding an MNF movement la thu sei hil in a ka phat le tu ye the lo ke hol da o ma chu ki phal de ti chu alo thei lo hin che chu hi lung gel je mo ti itha isen ho I bol di ho hi e demand of the kito a hi a materialize lo ning asul lo ding a hi ikito tai lo zo lampi dang lo hi hat mo sa thom sa a name sa hi ji a lung neu de ngai pon e ju government of India a back diwa chu oma hin government of India chu lhan sa wa he le e ho chu abandon a bol un te katipoi hyong le e pan pi na diu chu isu ha jo diu in sulhom po te ti chu ka nge na he cái chú neo khát gà xây nghe na cái gì thế à ki zai ok tua ai xây hi nghe iki ho hi a meaning tham khát sâu te e ho ding nam swa ipi bole i hat be dio ham ti jong hi sei le ka de tu din mona chu nghe ke no UPF chiteng la volunteer civil volunteer umai hi hichilaya hin ei ho movement a hi lamkai khadina kum khat sunga dialogue in neiwa ei ho sunga meeting hung ki bola nama dinga decision la ding abani pi boldam ti na hin ei ho le hon isu mo tam ta kamune ka seinom ei ho ji a thil chal tha theilo kamuni mei le yong ti dan central government yong ti dan ei ho le ho ti to theilo ja thil ki tan den ne tam ta lamkai khadi hi nai kamuni tunia ei ho hin a slow thei thì lo chu e hon isu tu thei ve ka ti no mi example a tu ni hin society wa chun central government in to hi mei le ho lungel mei le ho demand
pa chu SoO abrogate bol win lang dialogue bol hi win ati hin central government ti anum poi abrogate ke bol loading hi chi mana chu mail demand mana chu ipia dialogue hi continue loading ti na poi ti hin last week achun Delhi government interlocutor teni offline khong ki mutoin a hi le dunia chu mon society akona adei chu ipia miti a le nam sunga hi government to thalanga ki ho chu Kuki society sunga chu ke no UPF ahi a hi le itangya confidence ka nei diu ham no to itangya man ki ho tha na nei leveng mi pin accept na dem ti yong interlocutor doubt hi ya chu ewo society a chita bang doubt chi nei wa le iti chal dham hi chun hi chiki ka ai problem lai sei diu hi lo wa hi le now dispensation atham tai government athazong tai they want to take up the issue a hi le peace wang chu to thei lo hi hoi la chu news Manipur CM pan MLA zaram pat ko kyo ye ki hi sorry na za the hoi nam kazabe continue please ki ho ta bang hi society lo ngai peace ti ngai political demand to ki mo sei ta lo ding hi ya chu ajo ka sei bangin ho sunga achi to theina dinga chun nam thalenga ke no UPF in government to kyo wa hele public has to have full confidence and full trust about ngai ani na chun civil society organization tam ta in khat veile prime minister pa dinga khat veile khanin til khada ziding khat veile khanin til khada ziding ki ti chu central government dinga very confusing khadi hichi hi eho ki su to ding in kamu nei chu ting le lamkai ho hi gal hizat gal din mun kum khat wal ki to tai ai le nam hi na ke organization ka de mana ka chi pi the hi lo ke no UPF thing no yo si yong kyo ko ngai MLA zo si yong ngai CSO zo si yong ngai meeting I ko yong le ki su to the lo nam ya boy te ka na khan ke no chu pu PS azao ngai tu ni sang ya pu PS meeting a ka mu thil hi resolution ila forma ike ho ki mu to the lo wa le hoi ka sai chi chu hin ke pa men adi in chi chu hin continue enjoy ida o khadi sunga to ke no UPF kana ding te la Kuki army hichi chom chakhat ga ti ken Kuki thing no ya pangzu ki Kuki army hi jing te ka la hin 2018 as when Ebenezer kema peace kema chi ko hon ke ho peace kema chi ko hon na mu diu hin gate khu ke lamkai ne kan na tha si mu hin hicha khu home of the Kuki army kana ji ge na khu Ebenezer peace camp home of the Kuki army as is understood na ki jing hi gal phana gala ki boye hin UPF KNO ailo KNF KRA KL thuzong ta lo hi gal bo ki boy pi jing hin ale tu hi khatna ding ti chumi pi de hi ya le gal sunga iti ka KNO UPF khatna ding chu agenda ineiwa iboi pi hom ki heman lo hin shooting le KNO in Kuki army declare a bola KNO lo ho cho anom lo ta banga ise yo la bang chen di lo ding hi ti di lo ding hi Kuki army chu thing noi zo si chu Kuki hina chu nam se pa pang zo si chu understood Kuki army jing hi ti chu ti dinga le Kuki army declare ki bol ma sanga chu KNO army ho EP hi wam ti yong question bol the ya chu ken ka sei nom chu apa dinga ki bol hi apa ai wangin inam sungwa boina chu piam tiale nam hi tai chi pidiu khadi mi tham kha se i bol ting wala boy ato atu athing noi organization tham kha cho ke no noya lo ho chu a meeting ala ki zawlo Kuki army hi taute ti chu lo wa Kuki army iti chu Kuki army chu kho jong hung zaw nge te asu koinung chu ki dal le da ya chu thil chu ipiam abol dan pa hi nam hope le to ai gal lai ta I think no jong khna na ding chu chance le na le ri hi chi pa zo hi ko hem initiative la ding chu hi chi zo hi boi pi le hen atwa Kuki army ga ki samana chu ake are la mang di lo wa ke le la mang di lo wa ating la ki ho yong chu Kuki army hi lo la ki di lo wa e bol dan pa hi di le ka dei sa na pa ka sei no me hin 2018 as ken jong ge na chu home of the Kuki army ka ji ja chu Kuki army as an ki gel mong hi ti so ka sei do no men
athum channa tu ngai lu ja ka se hi galai gal ki boi pi hin iti lai ka chu no UPF khat hi ding army zo si chu khat na ding ti pa chu namin i boi pi hom ka het man lo hi igel ta wa hi jong le nam hi na chu no noya lo hong chu ki ho khom ngai ya kukin piam khat chun meeting chu akso ma ik ho hi le phadam tiwang hi vai khunung hi jong le na ka sei no me thì chân chưa hề cái gì nôm cái bao mẹ mình pi họ lung ốp cái này rồi là cookie army ta không kịp phun đó rồi và giảm tapu thằng boy cái president in social media họ cái hoàn cái popo với anti gì và chú mà mình pi lung cái là chú tôi bằng gal hin ấy bùi khom ta về ya cái pa lại ta ấy tôi bằng không nhìn ra chú cái đó là chú đình khom thầy lo ham thì chú mình pi lung ngay tổ cho nên tu nó xây bằng chú itia chú coi chun lamkai ai na na dinga chú initiative kila ai cha chú cái phong đó am chọn cái popo ấy thì chú ấy in ai pi le tuân giống lung thimu chú khát na dinga lung chang iput pau chu to doctor Sailenin iki lung to wa ikal son diu pa chu tu pi pe na ti banga chu tu ni in mi pi na ki dei hi the nation is more important than the party chipa he mi zo si in gel thei han lang party pa hi chi i nation ho i community hi a hin lo la party yong chu hing di lo ding pa hi mi di in tu tia mi pi kinep na nam si pe ho hi umbrella ni pa khanin hum thei la ti hi ka vi so hi ban na chu ka taw jing nau khan he na ji chung chipa hi one point not to miss one point for example point khat na gal masanga chu nam iti tinga le iboi pi hi nami khat hi na dinga aboya ki gel chu tunin amin sei jeng leng zomi ho hi aboya ki gela umbrella khat noya an ki pi hin gal zo hin nam hi na khat hi taw te iti wa le pau khat tho se hi khat hi u jong le nam chu ki tup jeng iti u hi jong le clear ngai na ke ka concept clear lo ham no ai clear lo ham gal masanga chu nam ki tu di ti le I accept thei lo ho na ki bui pi hin ale to hi gal zo wa hi gal masanga chu TC khanga yong chu min ke ho chu ma TC yong la chu ma kum diu hi chu chan tur chu southern Manipur southern atiu hin amin chu ma kum diu hi ke ho atiu hin ai le hi chu ki bui pi hin gal masanga chu nam iti ting la bui ne chu ma hi bui nam tin tua hi nam iti ting wa hi le nam iti pau hi ipam concept chu clear kit ngai dunia chu e ho se hi wa hi le Churitan pursi control zo diu nam I claim zo diu nam lung ting sela ka se ki gel masa jiu ngai kilimo bol wa izo lo ting ole lamkai ho ti oi mo hi thili thamkat analyze bola na move ball ngai am ti wang hi dunia yang ka sei no me tu chi cho ti tu hin tang pana sei ding chun issue hi na sei bang chun zomi lang ho chun na sata chu chi cookie politics chu da sata chu suppress boarding pa chu lungai to chu an nan te yong le pathin ni politics chu issue hing pi win cookie men ni thi win cookie men issue mun te na ke poto en chia chu tunia hi mi pi gel pa hi ai pi le ibon chu nam khat hi we a hin hi chila chun pau khat tho ho hi khat nin ding phot leo hen mi dang ho chun mi ki ngai nan ei nei thei win tin e ho li ma chun mi dang ho chu hung thein te ti pa chu mi pi kinep na pa he nam khat iti jiwa cham ho chu ga pai nau chu he pon na ai pi le le se chunga hi a hat pa mi na be le e ho chu khat nin ding khom ten ha no tin mi ho mi dang ho ki ngai ne thei lew hen hi chi politics a chu hung cha he ji chu zomi politics ngai vet na he le theng pa sai de nga chu PTC jong po do hin tu ta ting le izan ham khat jong khun nam phua jui thu hin a hin amo sei hi a cookie politics a chun ke ho hi hung ki ngai thei wing ka ting ki sel thei le weng bib ja chu ko pom da don pi thu changa gin ja chu ei ho pau khat tho ho a di in a tam pin jong he win area to pha na lin pin hi ja chu ei ho hi khat nin khom ta di le hen adang ho chu a bei sai isu ki ma mai thi san ma mai amo chu ki pai thei di lo ti pa mi pi voice ja chi chu ga sai do ko ya ki pa me at sa ina dingin po aron khat ka do no min
join doctor puin lung thu bang hita ve tin number 1 khat chu tu tua SO group mo event CSO hin chu ta ting le MLA so hin keng thuma hi chi thum hi very important in chu ti le CSO ho to hin ichana hi SO group mo hi ki za to jing ham ani na in ai ho dinga chu apex body anei hi cookie in pi hin cookie in pi ha thailo na hi adi in alang pia ha seo hi cookie pi hi kang so san pul lang cookie pi ha na ding bang ha nen ai wang kang po pia ni cookie pi ha ti ja ha thailo ham ti mi tam ta to do hi jing ji pa hi nangin epiti nan hi chet ai dam ji pa hi ke a ko na ka to do na ji pa ha chai na hong ding he cookie pi hi ti da na chu kang po pi la ngai ha thailo ham ti hi to do hi cái hệ đan nên năng thu độ chu chu chan pur lang zo hi aku ki ho zo hi hat thelo ham ti a hi kalain aji chu kangpu pilang hi alang khaden chu chan pur lang huinun ki tho tho yeng hi gale tol masangayang chu chan pur in apat lowa hele kangpu pilang mi pi hi I pi ha inop je muti da ka chu chan pur lang zo hi ki zui ji hin ai le gal masang yong igel do je mo ngain gal masanga mai leon atala government policy chom chom tam ta ho I thu lel ho attack ki bol che le tribal status tribal rights attack ki bol hin ahin ku ki ho chunga hung ki bol ji ting le ke ta in jong CSO ko makan sein hi chi ku ki hina I fight no wa le izol diu hin tribal hina I fight ngai hi ji chun nam sunga student body ke association chu all tribal students nago to kiloi khom hi vin rally bolu jong la ip bolu jong la tribal issue I fight di hiti han ki sei hin ai le Kirisan pulanga chu role model in ITLF gal masanga no min ITLF chu ki tu mona tam tam jong le aku ki an lang tribe dang dang yong la bon sa ke ven an to so thevin ahung ki tu vin ai la gal hu ma chu I movement wa focus chu issue hi tribal issue of fighting hi pa chu overnight na ki khel thilo khana chu Kirisan pura ITLF akiti banga chu kangpu pi district ang chu Committee on Tribal Unity ikiti khau hi hechia hi kukin pi ki pai na hi lo hi hichi he thim divin ka de chuting la akang pu pya chi biting a kukin pi hat dadam a kukin pi tai lo dang ma chaum thei lo chi ti hat dadam chan pur lang banga tribe dang dang kuki pom lo na nam o me ti na yong a hi pun a kukin pi chun a hi na bang ta a thing in sei le hen gal ma sanga chu kukin pi holai hung chom do a tiem pa ade na lo chuting le kuki kho kya tha le a khu ho kuki kho chu eviction dinga le a khu ho bo pang chup lang ho bang a kukin pi ni changya initiative lam mi pi zo chun ki ngai ne thailo amu ham ti join ka gelin tunia lamkai khat hi nein a kukin pi chu a hat loading ti wang chu ken yong ka dei poi kuki chu hat he ni ti wal kukin pi chu hat ngai ai hin amon ki gel do diu khat hi a phat sa a responsibility kala lo ji wa hi society a hi min dang khat ong leng do khat me hi chi I ti le a phat dung ju ya hi thili chi to dham ti pa zo hi lunglin ta ki gel diu ka dein jang penin sei yang lang tu a yong nam chu ke no UPF chu to ding chu ko tu na su to thelo ITLF na su to thelo kukin pi responsibility kukin pin tu nen thing noi zo si meeting dinga nam thing noi jong khanai pan lo la khota iti wala namin aku kin pin chi responsibility la lo la ko ham nam sunga la dinga hi chi responsibility ho cha kila ting le ada chom lo hat dinga hi nang la kini hat I hat mo sa the poi nang la kini de pa na I hat sa the poi a responsibility an kila ting la hat de poi chi chu ka sei no me you're mute ki pa me hello ki che sanen puaron nen sayin to the point in well ko na jong de lo na not beating around the bush again adi kukin pi yong chu ko ham kukin pi hat ding dei lo chu again na sai bang chun in the nick of time chu am ho in responsibility la lo ji wa chu thil dang dong chu hum thei kha hi ja chu
hin sa bang den mun chu in pa ti cho man hi chen chi pa he cookie in pi as a whole cooking pi manipur hin cooking pi sadar hi se hin so it's pa hi responsibility hi aphat cha hi ila thei theng le ko ham hi chi responsibility hung chu diu chu hi he chu ki pa me ji chun poran kan ken pi vin na sei bangin cooking pi chu he lang hat ba nam pi chung sang thal choi hoi jong le agom khom ding ma hin i chung thu sei ding ma hin chi pa hi i sei bangin cooking pi hat na ding hin pan la khom jing te mi pi hin chu ta ting le nam se pe ho hin physical song khom jing te ti chu i ga ki vai la naw hin